Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ningabusamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke ungixhase-ke, cindezela-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khunzukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuzi izindaba ezinjengamanje ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulithe lona-ke namhlanje-ke laphana kulethi insizwa edume kakhulu lapha ku-TikTok edume ngokuthuka-ke inhlamba kakhulu laphana-ke ewumlandeli-ke kaKhuzani Max Makhanya kusegadle kubaholi-ke be-IFP-na-ke laphana-ke uNtuli-ke benokuhlabisa-ke wabagadla-ke ngenhlamba savezana nokuthi-ke i-MK ilokhuza i-KZN MK waveza-ke nokuningi, kodwa-ke ngifuna mina ukusizwa ngampela nje dlala-ke ividiyo yakhe uyizwele wena-ke. Mina ngicela laphana ukuthi mawuzwile ividiyo ngene comment section fusha uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke msebenzi kulungile ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje nesenti-ke elimnyama-ke likhonzukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngikufakela zona kuleli khasi-ke. Nawe kule video-ke awuyithokozele. Enye umgodoyi enye imbongolo le ye-IFP obani konje lezi nja lezi lo kuthiwa uNtuli lamasimba lawa ekuthiwa uNtuli kanye nalomgodoyi lona ekuthiwa uhlabisa nizinja nje uyabona ngeke usile ekhanda ujabulele ukuthi wenziwe isilima kuthiwa wena umholi eKZN ungathi isiphukuphuku uzazi ukuthi umsangano wamasimba nje ucabanga ukuthi wena ungahola iKZN isifundazwe esikhulu kangaka nesinamandla kangaka uzazi nje ukuthi uyisithiviti imali engathengi wena ungaphatha leyo province wena Ntuli wena ubusihlama nje ungaphatha kanjani leyo province usihlama wena ngoba usihlama wena uyabona usihlama nje Ntuli nohlabisa wakho namasimba nje uyabona phuma nje kule ngqondo yenu okuyitshela ukuthi nina ningabaholi eKZN nihola uthuvi iprovince yeMK leyo akuyona iprovince yezinsha zoqhamukako omunye umsunu lana we-IFP Khifi Makhanya ubathukelana abaholi bethu mabe imsunu uthi angithini wena mabe amasimba lawa abayiwo uthi angithini njoba nawe nje umthuqasi nje umsunu ulandelana nohlabisa mawusile ekhanda ungalandelana nalezi intekenteke lezi ezohlabisa intekenteke leyanto ehamba engathi inkonkoni le ekuthiwa uhlabisa leyanto ehamba ithwele izandla njengenkonkoni usile ekhanda nje ungathi umholi wakho leyo nto leyo kade niyadakwa zintsha.